urafata umuntu wakango n'umuntu wabyaye ufite abana agiye gusura abana baye muratwisha muratumanza mwanera hamwe mwe muratwisha Kagame wowe na FPR muratwisha muri nera hamwe murapfuye isi yose igomba kubona Kagahina mwagera hamwe mwe mufashe abayidamaje murabishe mufashe abatutsi bose mu gihugu murabishe mwishe abantu bose bavugira abanyarwanda mwantera hamwe mwaza mukita abandi ntera hamwe izi bwakazi z'abagosero zivugwa hama ngo wasaze nimwe mwasaze mushyikira abanyarwanda twaracecekeshejwe abantu barafata ukihangana abantu barashimutwa tugaceceka yavuze kuri Kizito Mihigo avuga kuri Jay Polly n'abandi bagiye bapfa mu buryo budasobanutse uyu ni Mupendera Madani yamenyekanye ku mazina nka Badlama entrepreneur yamenyekanye mu Rwanda mu myaka iheze aho yari afite inzikomeye muri Kigali yatunganya umuziki yitwa The Main ubu niwe yafasha abaririmbyi babica bigacika nka Safi Madiba Marina na Jay Polly imbere yuko yitaba Imana izina Badlama si izina risanzwe mu Rwanda na cyane mu guharuka akurikirwa n'abantu benshi ku mbuga hwaniro ari naho yacishije ikiganiro cyahagurukije u Rwanda rwose benshi bamwise umusazi ariko hari abandi bari kubona ko ari kuvuga iby'abandi bari baratinye kuvuga yewe icyamagurukije nyuma y'ibyo byose nagerageje kuvuga utuntu mbaye nzi ariko icyatumye none mvuga ngo enough is enough twese turi urubyiruko nkuko nabivuze abantu turi hagati y'imyaka 10 kugera kuri 40 tuzira amakosa yakozwe nabo twakwise ngo nabarora umodongo n'abacunguzi bacu nibiki so nabo mu kudefanda amakosa yabo badukoresha nk'ibitambo bigomba kuba silenced abanyarwanda twaracecekeshejwe twima freedom of speech twima democracy twima ibintu byose twemerwa n'itegeko nshinga ayibyo ngiye kuvugaho abantu baragiye bapfa tukihangana abantu bagashimutwa tukihangana ukumva ngo Bahati yabuze tukihangana ukumva ngo Kizito yanizwe tukihangana ukumva ngo Jay Polly yapfuye tukihangana ukanavuga ati wenda bo bagerageje wenda kiriya kintu Badlama yavuze ko gwaruka go mu Rwanda gwacuritswe gwigishwa kahise katariko ku nyungu z'abanyepolitike bamwe yagarutse kuri kahise k'inyuma ya genocide aho u Rwanda gwirutse ku ntera hamwe barazica zose barazimara haza abacengezi nabo barabamara ati kuva kuri Kabila Lopere kuja kuri Rofisi u Rwanda gwakora ico rushatse muri Kongo ati rero uno munsi muracavuga FDLR ati ahubwo je mbona abanyarwanda rebo ba FDLR Badlama yavuze ko kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1997 igihe Laurent Desire Kabila afata ubutegetsi gushika haje president w'uno munsi Felix Tshisekedi mu mwaka wa 2019 yavuze ko muri iyo myaka yose u Rwanda rego gwatwara Kongo bakora ico bashaka bico bashaka mbese yavuze ko Kongo itanguye kwikukira ku muzo wa president Felix Tshisekedi Chilombo Badlama yibasiye FPR yibasira umuryango w'umukuru w'igihugu Paul Kagame abaza Festere di Janet Kagame ati yo wibutsa amarira ya mama Kizito Mihigo amarira ya mama Jay Polly uragiye mugasinzira Minisitiri w'ugwaruka n'iterambere ry'ubuhanzi utuma twishima Jeanne Paul Abdallah yanenze bikomeye amajambo ya Badlama abicishije ku rubuga rwe rwa X. Minisitiri Abdallah we yavuze ko Badlama ariko yishakira ivyangombwa byo kuba mu burengero bw'isi yavuze ati amajambo nkayo siyo nzira yo kugira ku nyungu za politike canke gushaka ivyangombwa byo kuba mu bihugu byo mu burengero bw'isi ati yarayive nanje nayibonye ibinyoma no kubahuka abayobozi bacu sibyo bikora politike sinayo nzira ikwiye yo kubona ivyangombwa byo kuba mu burengero bw'isi iyo bikoze abanyagihugu turakwamagana na leta ikazokuduhera isomo. Minisitiri utuma wishima kandi yasavye ugwaruka go mu Rwanda kwima amatwi amajambo y'ibihuha canke atesha agaciro igihugu ahubwo bagakomeza ibikorwa bibateza imbere
kandi bifitiye akamaro abanyarwanda. Gusa rero benshi baracibaza bati ubu n'ubusazi bwa Badrama cyangwa ari karavuga ibyo abandi bari baratinye kuvuga. Urafata umuntu wakango n'umuntu wabyaye ufite abana agiye gusura abana bari muratwisha muratumaza mwanera hamwe mwe muratwisha Kagame wowe na FPR muratwisha muri ntera hamwe murapfuye isi yose igomba kubona Kagame mwagera hamwe mwe mufashe abayidamaje murabishe mufashe abatutsi bose mu gihugu murabishe mwishe abantu bose bavugira abanyarwanda mwantera hamwe mwaza mukita abandi ntera hamwe izi bwakazi z'abagozi hano zivuga ngo nama ngo wasaze nimwe mwasaze mushyigikira ino ntera amusore kabisa umuntu wese wica abantu uruboza bari intera hamwe uwo ngo abari intera hamwe ngo ni intera hamwe z'ubundi bwoko ari umumama nabyumbanye ni intera hamwe z'ubundi bwoko izo nizo turi no kurwanya you understand